башлаучы Ризалә ханым булам. Алып кайтучы үзегез буласыз. Шуңа күрә инде үз җаегызны үзегез карап, рәхәтләнеп күршеләрнең әйбәтләрен сайлап, бергә ашап, эчеп, күңел ачып, матур итеп юбилейны үткәрербез дип ышанам. Инде мәҗлесне шушында сезнең барыгызны да җыйган, йөрәгенә барыгыз да сыйган улпат шәхесебез Фарсель абыйдан башка һәм аның хәләл җебетеннән башка бер ничек тә башлап җибәреп булмый. Шуңа күрә сезнең алкышларыгыз белән әйтегез әле тавырларны алган нәкъ менә үзләренә тиеш булган Фатиманы. Бик зур рәхмәт аларга булганнар өчен һәм инде мәҗлесебезне сәламләүдән башлыйк дуслар. Авылдашым, дустым, танышыммы, исәнмесез дип каршыла. Шушы сүздән кәеф күтәрелә, шушы сүздән ният яхшыра. Бер кайчан да кыйбатсынманы, тәкәбберлек бәхетмени ул. Бер карчыкка саумы, әби дисәң, күпме изге теләк тели ул. Үлеп арысаң да, ашыксаң да башыңны үтеп барышлый. Гомер тик бер, үч саклана бер үк, бит кем белән кемнәр ярышмый. Исәнмесез дип сәламләсин дип язган шагыйрьләр. Барыгызга да исәнмесез, саумысыз дип тагын бер кат эндәшеп, мөхтәрәм кунаклар, бүгенге мәҗлесебезне башлап җибәрәбез. Бүген Фарсель абыйның юбилее, күркәм бәйрәме. Моннан 50 ел элек хөрмәтле Фарсель Сәхабетдин улына 25 яшь тулган. Ни сәбәп беләндер белмим, гомеренең ул бәйрәмен ул үткәрмәгән булган. Үкенечкә калмасын дип җыелдык әле менә. Рәхәтләнеп бәйрәм итик. Дөнья хәлен кем белә? Шулай бит туганнар дуслар. Рәхәтләнеп бүгенге мәҗлесне бергә матур итеп үткәрербез. Һәм инде Фарсель абыйны республикада танымаган, белмәгән кеше юктыр мөгаен. Ул галим, күп кырлы шәхес, академик, профессор, икътисад фәннәре докторы, язучы, шагыйрь, тәрҗемәче, халкының яраткан бакчачысы, Петров академиясының корреспонденты академигі, Россияның педагогика академиясы үз корреспонденты, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан язучылар союзы әгъзасы. Тормыш сезгә 7 бишле куйган һәм яныгызга иң якыннарыгызны җыйган, күңелегезгә барысы да сыйган, күзегезгә шатлык яше тулган. Әйтер өчен сүзләр җитмәс сыман. Шуңа күрә инде әле безнең сөйләмәсе сүзләребез күп булыр. Озын сүзнең кыскасы җәмәгать беренче бокалларны аягыра тутырып, аягыра торып, юбилей хөрмәтенә дип күтәрик әле. Мәҗлесне ачып җибәрик. Алдыгызда нинди эчемлек бар? Җаныгыз кайсын тели шунсын салып, бокалларны юбилей хөрмәтенә дип исәнлеккә, саулыкка, тазалыкка, байлыкка дип күтәреп мәҗлесне ачып җибәрик дуслар. Ашып эчеп сыйланып утырабыз рәхәтләнеп. Спасибо, Әхмәдулла сез ашап эчеп сыйлана торганнарда юбилейыбызга һәм инде килгән кунакларга бүләккә җыр булыр. Әйдәгәлдер. Başını senin
yaşatılan gün. Bayram bilan negizga tilaklar, rahmat bek zo'r. Мәҗлес тагын да җайлырак барсын өчен минем иң бәхетле кунакларны сайлап куясым килә. Менә хәзер мин һәрбер өстәл янына аерым килеп бер сорау бирәм. Сез инде ашый-ашый да тыңлый аласыз. Җавап биргән кеше иң бәхетле кеше була инде. Бүтән өстәлләр җавапны белсәләр дә дәшми торалар, яме? Менә иң беренче өстәлгә килик әле. 90-60-90 нәрсә ул? 90-60-90. Туалетте юк. Әйе, хәзер молдан чыгып барайын да күрәсең 90-60-90 куялар. Әйе. Дөресен тагын рульдә йөрүчеләр дөресен җавап бирә ала инде миңа. Нәрсә булды безнең? Әйе. Әйе. Әйе, скорость нинди скорость алайын? Рекаваларга. Юк, рекаваларга түгел, яхшылабрак уйлагыз әле 90-60-90 нишләп шулай куелган булды? Скорость bu, yarar инде абый, иң бәхетле сез ни дибез? Бу инде безнең гаи постына кадәр киләсең 90 белән, аннары 60, аннары тагын 90. Дөрес булды, бер бәхетле кунакны таптык җәмәгать. Хәзер инде икенче өстәлгә киләбез. Яңгыр астында кемнең чәче юешләнми? Бу өстәл булды, иң бәхетлесен тапты, сездән кем җавап бирә? Кто подправил даже не намыш? Мин гылавый, мөхтәрәм кунагыбыз иң бәхетле кунак бу өстәлдә табылды. Һәм инде безнең өстәлләр янына килгән саен катлауланарак бара. Сезгә инде менә Шәүкәт абый Галиевның шундый сүзләре бар. Үткән гомер әрәм түгел. Шуны дәвам итеп бетерә аласызмы? Юк. Юк, үткән гомер әрәм түгел. Менә Рамил әфәнде, үткән гомер әрәм түгел, әрәм үткән гомер җәбри. Бүген Алла боерса, гомер әрәм үтмәс. Иң бәхетле тагын бер кунагыбыз кул чабып барыңнар, бәхетле кешеләргә бик матур сүзләр әйтәме. Һәм Әнис абый Яруллинның шундый шаян шигыре бар. Ике дус очрашканда мактана икән берсе. Уңдым малай хатыннан, әйтмим моны мактанып, хатыным шундый булуына дәвамым шатланып дип әйтә. Күзен алмый күземнән чыкмый әйткән сүзеннән, авыр сүзне һич кенә дә ишетмәссең күзеннән. Егет белән кыз шикелле, сөю генә телләрдә. Шундый әйбәт яшибез без. Нинди көннәрдә дигән ул? Юк. Юк, сугышмаган көннәрдә. Татулашкан көннәрдә. Димәк, тагын бер бәхетле кунак булды безнең. Җәмәгать, әлеге менә шушы дөрес җавап биргән кунаклар бер генә секундка басып күрегез әле, кемнәр икәнлегегезне күрсеннәр. Менә җәмәгать, әгәр дә сезнең тагын артында бокалларыгыз буш икән, сезгә күңелсез икән, бу минем ярдәмчеләрем була. Кул чаба аласыз, сез миңа түгел, аларга барырга тиеш буласыз, я? Үткәннәрдән башка киләчәк булмас, тамырсыз гөл үсмәс дип. Шуңа күрә бераз гына үткәнгә сагалыйк әле. Әти-әни белән туган якны сайлаган җирдә берәүдә. Сайлаганнан артык сабый туган, актанышта ачкан дигән яшел биләүдә. 37нче елның 1нче июнендә Актаныш районы Башкортстан авылында тату гаилә булып гомер кичерүче Зиятдиновлар Сәхәбетдин абый белән Мөсәлия апаның Баһадир ир балалары дөньяга килә. Бәхете, тәүфигы, гомере булсын дип, аңа Фарсих дип исем кушалар. Әти-әниләренең шушы сабыйлары туганда теләгән теләкләре фәрештәләрнең амин дигән сәгатенә туры киләм күрәмсең. Шул кадәр олы җанлы, кече күңелле, ярдәмчел, гадел, гыйлем һәр башкарган эшен ахырына җиткерүче юбилярыбыз бүген безнең табын түрендә утыра. Һәм менә Фарсил абый, минем беләсем килә. Инде алдан ук әйткән идем, чыннан да сезне бәяли торган, сезне чыннан да якыннан белгән кешеләр килде микән монда дип. Гадәттә юбилярның бөтен биографиясын мәҗлес буена сөйләп чыгалар. Ә менә мин аны килгән кунаклардан сөйләтәсем килә. Хәзер мин мөхтәрәм кунакларга Фарсил абый рөхсәте белән, әйме? Сораулар бирәм. Шул сорауларга шулай ук бик бәхетле кунаклар җавап бирәчәк инде безнең. Дус ишләре күп, шулар арасында иң якыны кем безнең Фарсил абыйның? Дөресме Фарсил абый? Дөрес, бик дөрес. Мин дөрес җавапларны дөрес дип бармы? Бер бал сезгә була инде. Хәләл җибетә аны нинди тәмле ризык белән сыйлый. Иң ярата башлаган ризыгы димәк Фарсил абыйның. Бәлеш, кунакка ирешеп торасызмы, күрәсезме? Бер авызда җавап бирәләр. Дуслар белән кунакка ирешергә яратамы? Ярата. Яратасызмы?
Yarata. Lekin qonaqqa bek ko'p yursangiz, bunun kadar ishlar ishlayolmagan bo'lar, yo'qsa siyrakroq yurysizdir ma'lum. Albatta, yarata yaqinlarin bek yarata degan. Ham Halil Shifatining Venera xonimning yaratgan tusi. Demek serin tüsünde. Dürüst değil mi? Serin tüsü diyen bekdiriz. Munşa gürüz soğuyunu kıyaşta kızını. Bularının yübilerimizin koysın yarata. Ay ay, bir ağızdan mene bir. Şifa, jingil para ben de bekesine var iken alırsa. Farsıyla bu işten kaydığa hatını ide bulmasa, onun keyfi kırıla mı, elle rahatlanıp jingil sızganıp uzun şey işletmeye jireyim mi? Kırıla de şun ne? Eye başta keyif kırılandan sonra jingil sızganıp işe görüşe digendiriz mi Farsıyla mı? Kırılmayındır, jingil sızganıp işleyeyim başına. Bilgi evet, bunda iki yapıda doğru gideyken. Halil Şifati yıldızlama boyunca koysa yıldızlı aslında doğan. Horoskop boyunca. Geçemegez bildiriz. Hem Farsıyla bu erten gimnastika bilen şugullanama. Şugullana. Her günü mü? Günler olaşmadan haber mi? Her günü erten bilen yorda saat. Dürüst bir Farsıyla bu. Şu ay bir Kuday Teala sağlığın bilsin. İşçede yukarıga yata Farsıyla bu. Yok, tertipli olayken o bir rejim. Farsıyla bu. 11'de biktiriz. 11'de yatar gendiriz mi Farsıyla bu? 12'de kubrek. Mene bir, bunda yakın gidesin nekirine. Ne birge yapalmaydı yani. Hem bizim yaratkan şugulu. Onun eniştetirgan işler bir kup, en yaratkanı. Bakşa hem yazı bildiriz. Yaratkan sonu. Yok. Kim bireyken? Bana birisi de oylamayın yaratkan sonu. Şimdiyken. Birinçilikle inne ahlayda kadar degen Allah'a şükür. Yaratkan sana bir yere basıp bilesiz mi? Üç diyen, üç bizden kolda üç. Neresi basına mı? Kilişir getirmek. Oysa yarışını yaratıp tanıyın. Men gılabileri yetine ilhama bu şarkı dışından da mamlun mağneli jirlarındır. Hem ayak giyiminin ölçeğimi gibilerden. Yok. Dürüst kırığı kirgen. Standart. Gülmekle biraz verkiye. Etlerini, psilerini bir yaratabilir, dürüst mü? Yok. Yok, dürüst değil. Yaratmayı mı? Hem de özü bitinde bir kup jimişlerge, janları bir kup jimişler, jilek jimiş üstürgen kişi in temlep aşıytırgan jilek jimiş özünün. Kim bileyken, Eygi Mari'ni bir dürüst kura jilegi degen dürüst karşıla mı? Kura jilegi. Hem bakşada in yaratır şeytirgan kişi Jirişi iken, bilirsin, lekin tırmalağı iken bilip tırmaz. Onda bakşasına Farsılamanın kirgeçtim, tırmasına yavuşak kurmayız ama iş kaldırmayısınız olursa, değil mi? Hem Farsılamanın in yaratıp, in yiş eytetirgan sözü. Kim bile in yaratıp eytetirgan sözü? Farsılamanın sözünden başka bir da bilmidir mi gayet? Oskiye o de. Dürüst mü? Münevi. Bildiler, dime gitti. Farsılamanın. Şundan da sizni bik yakından bilgen, şundan da bütün tabiatınızı, hukukunuzu bilgen kişileri yığılgan bik şortman şunun için. Hem dostlar, aytiler biz bir kibarımızda oğuldan çıkan kişiler, değil mi? Bir oğul kişisi bir kadı mecliske jirge yorata iken. Toy meclisi mi bu, jubiley mi bu, saldat zatı mı birsinden de kalmaydı. Şundan bir mecliske barmaştın bu yıklap gitken. Bana aytiler iken, aytiler indi senin bir tilek aytesin bar vakti jitti dep. Peki koraptıra dörde jigit de var, kız da var, konaklar da köp. Elle toyunun ikinci günü, elle saldat zatı meclisi anlamayın. Ne tilek aytırga gerek, koraptırgan da iki yapında tegiz kırıp isen savaylanıp kaydağız dep ettidik. Şu an böyle bizning elle meclisinin bir-birimizini tanımaytırgan reşi tugul anlayışı bulmayacakta bik motor, bik kurken, bik muhterem konaklar kelgen Farsıda bu. Konaklar bilen tanışıp bitsek, sizin ruhsat bilen, sizge sözü bilen. Minimum yakta valitib Şamil Mahmuduz bu elekli bizning finans iqtisod institutining rektori hozirgi vaqtda bizning institut qo'shildi universitetga institut hozirgi iqtisod ham finans instituti deb ataladi. Onun direktori bizning son yakta Venera Hanım endi
Bu üstelden başlıyoruz o vakitte. Asıl Gereyev Şerif, benim sabahtaş. Bu pedagogi, elekli pedagogi üniversitesinde şulayık. Kafuğa koşulduğunda... Kendisi kafuğa burada burası yok. Kafuğa koşuldu hazır. Bizden aramızda bilen, Ravil Feyzul'ün azanlıkları, jurnalinin baş redaktörü. Orada benim sabahtaş şulayık, orada Hanan'da, pedagogik üniversitesinde işlediğinde көп yıllar boyu bizning fenler doktoru, filologiya fenleri doktoru, Ahmetova familiyasi hozirgisi Bayazitova, Flora hozirgi vaqtda Fenlar akademiyasida ishlaydi. Bo'lib direktor David Ondan so'ng yana shunda bizning Tulayak mening sabaqdosh Qozon universitetini bitirganligida klassik üniversitesini bitirgan edik. Jamoliddinov Linar, o filologiya fenlari kandidati hozirgi vaqtda Şulayok Fenler Akademiyasida ishlaydi. Bizning starosta edi u guruh. Bizning starosta edi. Anonsi kam sonra ana Roza kam sonra edi. Şulay baraydik turmushni vaqtda. Bir vaqt jimib shaqqa universitetda Leningradga bizga bo'lak berganlar edi, barga bir guruh bilan borgan. Onlar işlediler, yaxshi ettiler. Benim yakın dostum, sabahtaş, Rüksel Yusupov, biliminde. Üniversitenin rektörü olup işleyen hazır vakitte kafedra müdürü olup işleyen Kafur'da. Onun kalacılıkta Dilere hanım bizden yine. Şuraya bizden ailenin yakın dostu. Ruşaniye Hanım, bu indi Yaz Neşriyeti'nin redaktörü bulup işleyip, onun haleciliğinde Ramil, bu İşgayetinin redaksiyonun ismi? Ruhiyet'nin, bir de Niftaniklarının Ruhiyet'inin redaktörü şulayı. Bizden yakın dost beniminde Tataristan Avul Hocalar Fenni Tekşirme İnstitutu'nun direktörü, bizden Şerif Canımız. Hazır ensiklopediya institutuna koşarız. Bunda ensiklopediya institutunda bizning bo'lak müdiri. Hazır vaqtda indi. Gülnur Hanım bilan. Birga o'tiramiz. Gülnur Hanım deb aytdim. Gülnur Hanım yara o'tiramiz. Anam bilan biz birga endi men ensiklopediya institutunda dars berdim. Ensiklopediya institutunda biz 93-yildan beri birga ishlaymiz. Ondan so'ng Rufina bu endi bizning bo'lakning alanida xalq xo'jaligi, ekonomika, iqtisod ham xalq xo'jaligi bo'lagi deb ataladi. Onun ulkan xizmatkari, faniy xizmatkari. Benim avuldoshim Şulay Maydan jurnalining ne bo'yicha adabiyot bo'yicha redaktori bizning Aygulimiz. Onun kalacılıkta Firuz. Allah bilir, neden inşallah şehrinden gidiyorlar, inşallah şehrinden dersler. Men kızını bilesiniz mi arkadaşlar? Bu bizge yarışık olarak demek Tuğan olarak da yakın demin Sigmikeş'nin Tuğan'ı bilen bir koşuldular da yakınlaştık indi Tuğan'ın koşuldu. Nasıl benim Tuğan'ım şulay yok. Saul'un tanışlarına hazırki vakitte Kazan'da Kiyikli'de yaşıyor Resim Ahmet Aliyev. Onun kalacılıkta şulay kalacılıkta. Razı isimler. Ondan sonra barğız kadar mağlumdur indi. Benim enekler Züfrek, tıpşık bizim indi. Tıpşık. Onun kalacılıkta bilesiniz mi onu? Bilmişsinizdir Feride İbrahim degen köp kişiler turunda yazan kitabı da şaktığında da ilk köp kişiler turunda nige o işli bizning mağlum bo'lgancha bir köp jurnallar çıkaratırgan yoldaşının hem başka endanın
seriallar şaşında şey. Linara singlim bana basala Linara seni kara yaşı bitti de bizning aramızda yaşasın. Mesela güven kamadaydı hazır Kazan'a gelip Kimik Teknolojisi Üniversitede rekreasyonda okuyan birinci kurs studenti. Onun annesi Elvira şulayıp mesela kanımca benim için en yakın kişilerinin birisi bulaydı. Venira'nın kızı bulaydı. Venira'nın kızı. Marat yanında mesela Venira'nın kiyevi, Elvira'nın da kiyevi bulaydı. Şulayıp geç. Halacı bitti bulaydı. Kifayapa, mana? Kifayapa. Mesela benim Venira'nın apası ola. Şulayma razıyazgarına şuna olayında bizning pedagogiya üniversitetinde işlegan edi. Güzel bilasizlar endi ana hozirgi vaqtda ishlamaysiz bo'lganda ishlayapti. 31 yıl Ayya. Avul Xo'jaligi Ministerliğinde terketçilik boyunca işlep pensiyaga chiqdim. Loyiqli yo'l ekan. Men bilan qalajibdi bo'ladi. Men bilan qalajibdi. Rahmat. Bu benim singlim olaydı. Rahmet singlim. Benim singlikkaş Haman'ın kiyevi. Singlikkaşının ismi Haniye. Haniye. İlkayne Haniye'ydi bizden ansızında. Vaqtda vafat buldu. Şuna Kur'an'ın oruna bizden singlikkaşım oldu. Bana oğul hazır. Ana kalacı fitti. Şulayık Rüzel'in adaşı olaydı birge. Yaktaşı. Bunda Rezide, benim apanın kızı bulayında. Rezide Kazan'da yaşayıp, şulay yok, tipografide yaşayında. Benim avuldaşım, halal cibiti bilen, hem kişkineleri bilen kilgenler birliğinde. Bugün Şeşek, ismi, familyası Kaşapova edilir. Hazır mı Şek? Versiyeva yarar, yakışar. Benim en yakın kurtuluşlar dostlarımdan birisi Mingalima Rosa. Ama ben kalacıkta büyük bir nasıl benim malayım bir kişkine malayım. Aynı o. Annem kalacıkta şöyle alıp gidiyorlar. Güzel ya kalacıkta. Hem ne ilk sınmansız kaldı mı bilmiyorum. Enikeş Ferdinand'ın kalacıkta Firaya Hanım bula. Buna şöyle tanıştırıp bitirdim Barcelona'da. Uzak kaldım. Yalıktırdım mı sizinle? Hem de sizin barınızda ne şunday ziyalı ulpat şahıslarının mında jivan yübülerimizle koşuyup satabız. Farksıyla beni. Bir zor rahmet ama bulğanı için, tuğanı için hem de şu şunday yakın kişilerin mında kurken binağa jivan için ele gireceğimler. Aldığınızda bütün suyun yığımı bakallarını tuturup tanışı hürmetine ko'tarib qo'yib, yordamchilaringizga qarab, bir-biringizni siylab, oldingizda qo'ygan siy ne'mat bilan rohatlanib, og'iz etib oshab ichib o'tiramiz. O'yinliqli bo'lgan chaqda boshning o'rni bo'la biyikdarilar. Yerine yeriydi, biyikka ko'targachgina halal kishidan yo'llagan xizmat jimishlarini quvonib qina yashab yotgan vaqtda Barselonaning oilasini bir ortidan qizg'anishga qarshi burishlar kerak. Yo'g'oldilar, Firaya xonimning yoqti dunyodan ketib boruvi, ularning og'ruvi nishlarga irod jili yo'l chetida qolib, yo'ldan yozarga mumkin. Lekin halal jibitining sin quyoshga indash, shashaklarga jir jivasin qobab diyorsan. Quyosh qurgan gul shashkasi tusli ko'nglingda umid uyansın. Hammasida bo'lar o'z o'rnida. Og'irliqlar tushar yengdan, yozmish seni jirdan ayirmasin. Ayirmasingina ilingdan degan so'zlari ona jibit tusharga irik bermay ko'rasin.
Құдай собырлық һәм көч бирә аңа түзә ул. Тормышта ак белән кара чиратлашып бара дибез. Фарсил абый шундый көчле булганы өчен Ходай Тәгалә аңа язмышның тагын бер бүләген әзерли. Хәзерге вакытта ул үзенең яшьлек дусты, олы җанлы, киң күңелле, аның бөтен эшләрен хуплаучы, беренче башлангычларыннан ук күтәреп алып, сердәше булган якын кешесе Аллага шөкер Венера ханым аның янәшәсендә. Алар гаилә учагын бергәләп сүндерми саклыйлар. Аның янында илһам биреп торучы дусты булганда, ул тыныч күңел белән эшкә китә, шатланып иҗат итә, фәнни эзләнүләрен дәвам итә. Ул булганда мин әдип, мин шагыйрь, мин моң иясе, мин профессор, рәхмәт аңа, мине аңлаганы өчен дип Фарсил абый. Дуслар, менә шушы гаилә учагын сүндерми саклаган хөрмәтле Венера ханымны бергәләп алкышлап каршылыйк әле. Аның да бүген хәләл җибетенә әйтер сүзе бар. Hürmetli konaklar, Farsel, bugün şunday matır beylem varımız içinde. Bu beylem tuğanlar bilen, dostlar bilen işraştırı işesi de bu. Farsel'ini bugün itten biz ailede kutladık indi. Beylemi bilen, hazır uzak silemişegine. Farsil'ine ben özüm pek bəxtli kişi deyip ete alam. Ne için degende, onun şunday, onun derecesini, onun uzun, hürmet etken dostları, onun için ölüp yanıp durgan tuğanları var, balaları, onukları var. Onlar yanında olup bəxtli. Farsil'ini tağını bəxtli deyim koysayaqdan, şoşu yaşav dövründe, şoşu yaşka жетip, öz gözleri bilen görüp, başları şonday yaxşı işlep turgan, öz ayakları bəyirgen kişi, en bəxtli kişi indi o. Gelecekte de şulay devam etsin. O gününü bilmey hizmet ete, iş işin tuğan demin ana Farsil'ine. Bir nersege olana iken, dissertasiyalar alıp qaytıp, olar üstünde eşleyme tekşireyim dissertasiyalarını. Diplomlar tekşireyme, onu tekşirip bitirmeyse, saat 1 bolsun, 2 bolsun, hatta 3 bolsun, bitirmeyse yuklava yatmayı. Şunday maksatşan tırış kişi dededen. Men ana sağlık en mühimi. Farsil için hazırki vakitte gerek olan. Onun derecesi de zor, hürmeti de zor halk arasında. En kadirli, en gerek hem en mühimi men ana sağlık dilim. Can tanışlığı, kuvanışı, şatlıklı uzun ömür bulsaydı. Hazır mene şuşu fırsattan faydalanıp, men sizge bir kutlavını okup ketesim kele. Bizge keldi Tübenkamıdan yazışı, Tübenkamı'nın legendar kişisi, Мәғариф отличнигі, Хәдия апа Хабибуллинадан Фарсилге поздравление. Мен тезін оқып шығам, рұқсат етсеңіз түгіл. Бек матур сөздер, мен маны сізге жеткіресім келді. Hürmetlilерінің de en hürmetlisi, akıllılarının da en akıllısı Farsil Səxavəddin Ulu Ziyadinov degan en ulu alimga. Motor yubileyigiz 75 yaşlık güzel beyramınız bilen ihlas ko'ngildan qutlayım. Hem izgi tilaklarım sizge erişsin. Ömrünün kıymeti yıllar bilen tugul, kişinin yetkisinde işleyen izgi amelleri bilen beyanlanır. Sizin faydalı hizmetleriniz sonap bitirgisiz. Cemiyette tutkan orunuz dereceli hem abruylu. Demek, ömür zayağa uzmağın. Sizin gibi akıl iyeleri 1000 yılga bir tuğa. Özü vadi, özü tıynak, toktavsız öz üstünde işlep öz maksatına erişken büyük alimsiz. Mena kalsa, özünüz isen çaktavuk altından heykel, maktavlı isimlerinde en sağlısın, Giroy ismin verir idim men. Siz bana layık zat. Men sizni bek hürmet etem,
Gelecekte de bildikli işim kişisi bulup kalırız. Kişinin kıymetli nerse, not selametlik, kaderli, hürmetli, uzun ömür. Gelecekte de icap umuşları dilerim. Sizni ihtiram itip hediye Apa Habibulina. Tüben kanal. Basketliğin iserligine eydiniz. Kaydı ete tamam işitip koyup deyip. Bek zor rahmet Vener Hanım, tegizlikte, tatulukta, mullukta, bağlarınızın iyiliginde rəxətlenip әлі bek uzaq yıllar, onaqlar toyunda da dıbırdadı beyip jerge yazsınlar. Cemaat, barmaqlarını көтередіріңіз, енді Farsi lafız sözlerine yazılған nazlarından ayırma degan jırını bizning naq şeşek gibi gül şeşegimiz bile gider, onun halal jifiti hürmetine. Birgelep biz de tanıyımız, qoşulub jırlıyız. Bek zor rahmet Gülçeçek'e, subhanallah maşallah deyip ne tanıytırgan tavuşlar. Bala bağır eti iken, bala bek tatlı iken,
Аңлап бетерермен димә, балам 1000 катлы икән. Бер каты сөюдән торса, 5 каты кию икән. 100 кат орышып, 1000нче кат яратам дию икән диләр. Һәм инде Венера ханымның матур теләкләрен, җырларны тыңладык. Балаларга Фарсил абыйның мәхәббәт җимешләренә сүз бирсәк, берәүдән каршы килмәс. Уллары, киленнәре, әйдәгез әле. Әтиләренә аларның әйтер сүзләре бардыр. Зурлап каршы алыйк әле юбилярыбызның балаларын җәмәгать. Кадерле әтием, туган көнең белән сине тагын бер кат. Син үз тормышыбызда, тормышында бик тырыштың, күбесен җиткердең. Безгә дә бик күп киңәш биргәнең. Бик зур рәхмәт сиңа. Сәламәтлек сиңа, исән саулык. Бәхетле бул. Бик зур рәхмәт балаларга, игелекле булып, әти-әниләренә борчу хәзрәт китермичә. Әти-әни кайчан бәхетле була, кайчан сәламәт була. Балалар тәртипле булганда, балалар әйбәт булганда. Шуңа күрә без юбилярның һәр вакыт сау, сәламәт булуын, бәхетле булуын телибез. Шулай бит? Димәк, инде бу балалар да бәхетле дигән сүз.
что подождем другой. И что на перроне скучать не пришлось. Мы накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, но чувствую, я терпи загуляю. Ой, загуляю. Болит своя голова, не скажу прямо, ты не умеешь петь. Но как некрасиво лечиться одного, но лучше с коллективом. Пить по чуть-чуть и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, почувствую, я терпи загуляю, но субботы точно хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я терпи загуляю. Ой, загуляю. Спортлото полюбила, но не то. Выиграла в любви джекпот, присмотрелась идиот. И я для всех накрыла стол. Есть кипятик и рассол. Будем мы сейчас гулять, наливать и выпивать. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю. До субботы точно хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю. Ой, загуляю. Шампай белән шәрәфи язып җибәргәннәр йолдызнамә үзен ничек тотарга икән кунакларга бүген тауын артында дип. Хәзер мин менә йолдызлыкларны әйтермен, име? Ә сез кем шул йолдызлык астында турган, мин монда дип әйтерсез инде миңа. Кучкарлар, овеннар бармы монда? Берәр кеше. Аха, түр башында безнең кызыбыз бар, җегетләр арасында овеннар юк, име? Беләсезме нәрсә дигән, кызларга булса булайрак, булай инде таныш булмаган кунак егетләргә әти-әнисе өйдә юк кыз күзләре белән карап утырырга ярамый дигән. Угыз бузаулар, телецлар бармы? Фарсилабый безнең юк, игезәк ул ике кеше башкарлык эшне башкарып. Әйе, бөтен нәрсәгә дә ничек җитешә дип беләсез аны, чөнки игезәк бит ул безнең, име? Телец. Сез име? Менә беләсезме нәрсә дигән? Бу теге мин язган әйбер түгел, Шампай белән Шәрәфи язган әйбер, без гайбә дип әйтәбез инде, име? Хатын кыз мороженый белән бер дигән. Башта гына салкын булып кулына, аннан соң ири, аннан соң ябыша, саграк булыгыз дигән. Игезәкләр. Монда инде игезәкләргә беләсезме нәрсә дигән Фарсилабый? Шулай ук мин язган әйбер түгел, чисталык яратасыз икән дигән, дөресме? Ләкин бүген ботинка буялмасын дигән булып кына Венера апаның иң башына утырып кайту тыела дигән. Бүгенге мәҗлес өчен инде бу безнең. Һәм безнең кыслалар. Сезме? Нифая апа, сездә икәнме? Монда беләсезме нәрсә дигән? Күршегезнең, тәлинкәгезгә күршегезнең күзе күренми башлаганчы өйи башагыз дигән. Уялып утырмагыз инде, димәкме? Һәм менә безнең мөхтәрәм кунакларыбыз да кайтып килә. Арысланнар, бармы безнең? Львы, львицлар, левлар. Ирегез сөт түгел дигән, әйме? Ташымас дигән. Но өстәл астыннан шимәтә аны кайнатып чыгарырга кирәкми дигән. Бу инде әлбәттә шаяры. Шимәттермиме? Юк, шулай кирәк инде, шимәттәргә ярамый. Кызлар. Күршеңне кысты ашагыз дигән. Күчтәнәчләр тутырып алып килгән пакетларыбызга тәм тутырып кайтырга яхшы дигән. Кеше күрмәгәндә тутырганы әйбәтрәк дигән. Үлчәүләр. Эй, Алла, менә бит кызлар. Шимәтәмәлә мин улабый. Юк, мин шимәтә димәдек, ашыйлар дидем. Ашыйлар дидем. Рәхәтләнеп ашагыз җаннәгәр, ашый алганда. Балык тутырга яратасызмы? Юкмы? Но иртәгә чакырсалар барыбыз дигән. Баш авырта дип әйтә утырмагыз, балык тоту бик рәхәт бит. Саласында эчәсез дигән. Димме? Чаяннар бармы? Менә шулай ук монда өстәл астында эштән артык җыелмаска дигән чаяннар.
Okçular var mı? Hayır, sтрелецлар. Білесіз нәрсе деген, аяқ шыланса тамағы ауырта. Міне мен тауышта ішлеген кіші боларақ білемін. Аяқ әзірек шыланды ма тамағы ауырта. Но тамақ көп шыланса аяқ көп шыматказ береді шаманы білерге қошқан. Кәжемігіз, газировкалар бар ма? Так. Мұнда әйткенімше енді мен ойлап тапқан әйбір түгіл, сауырақ болыңыз деген. Техник имендік шараларын дұрыс өтемеуден жүргілерге генә түгіл туарға да мүмкін деген. Су қиярлар бар ма? Водолейлар. Суның қияры болмаса да, деңгізге үстесіздер тауып ашарға тұрышығыз деген үстелдәні ме? Балықлар. Міне, әйден бик дұрыс галстук тағымы жет келген біздің әлігі қонағыбыз үшін кеміне жошы шәй ұлтыннан бүгін культурныңа шығып барғанда бірәр үйінсізі галстуғызға басмасын дегендер. Мәжлісімізні алға таба зор кішілерінің зор сөздері білен, енді жидді сөздер білен давам етсек, біреу де қаршы келмесіне қалса. Бұл дүнияның көпмі табышы бар, көпмі сатышы бар, кім біле? Тұнғы білмес, армас, талмас, ғалим, еш білгішлер елге өстірі. 1000 студент қаршы ола сізні, Шамиля Гүлдиев, өз етіп, кандидаттан доктор ясысыз да рәхмет яуаннан көп етіп. Қазір Фарсил абыйға матур тілеклерін жеткірі үшін сөзні бересім келе менің Қазан финанс институтының ректоры, иқтисад фәннәре докторы, профессор Шамил Мәхмудұлы Валидовқа. Рахмат. Біріншіден официальный сөздер. Уважаемый Фарсил Сахабович, весь коллектив и директорат института сердечно поздравляет вас с 75-летним юбилеем. Вся ваша трудовая и многогранная научно-общественная деятельность неразрывно связана с Казанским государственным финансово-экономическим институтом, ныне Институтом экономики и финансов Казанского Приволжского федерального университета. Вы внесли большой вклад в развитие института, его педагогическую и образовательную деятельность. Экономическая наука получила в вашем лице выдающегося ученого, практика и теоретика. Общественность Республики Татарстан высоко оценила ваш творческий потенциал, подтверждением чему служит присуждение вам звания заслуженного работника культуры Республики Татарстан. Мы искренне желаем вам, уважаемый Фарсил Сахабович, крепкого здоровья, благополучия, больших творческих успехов, счастья и оптимизма. Ну, официальное БТ, неофициальное. Фарсил Сахабович bilan biz birga xizmat eta boshladik 86 yilda. 26 yil. Na 87 yilda jinoldum Yugoslaviyaga. Yani keldi edi, Şamil do'st. Rekomendatsiya berasizmi? Siz men aytmasam, senat yesi solasizmi? Aytaman. Фарсил Сахабович, рахатым бар, кітабыз, бірге ішіміз. Бұндар бүгін көп матур сөздер айтты. Фарсил Сахабович шуды yazушы, ол бәсімінде шиғырлар яза, жылаттар атырған. Бұлдар балай білән қатынны емардым Түркияға, өзім бақша кеттім, радионы қабыздым, шиғырлар оқи башладар. Фарсил Сахабовичтың үш қолым болса, үш ұлымна шақлар едім, көздерден яшьлар шыға башлады. Фарсил Сахабович, сізге есенлік, саулық, именлік һәм қызыл ғұмыр тілеймін. Bütün dilekler devam edigen saatler doğru gelsin dostlar. Elbette енді kişinin neydi ekenen bilesin kese onun hizmetleşlerden dostlarına karar eder. Hizmetleşlerinin şunday жылы матур sözlerine siz de koşulunuz. Cemaat rahatlanıp, aşap işip dileklerine koşulup yol edip oturunuz.
Бик зур рәхмәт килгән кунакларыбызга. Менә Фарсил абый Венера апа белән җиңелгә таныштырып үтте. Кая танышканнар, кайдан эзләп тапкан соң аны диләр. Менә шул сорауга җавапны Венера ханым үзе җавап бирсә генә иде безгә, ниме? Кунаклар кем икәнен әйтмәскә куштылар. Шуңа күрә Венера ханым бу сорауны ачык калдырып булмый инде, яме. Әйдәгез әле кайларда таныштыгыз икән сөйләп китегез әле. Күргәнем жоқ. Birinchiden o yazmışı şedir indi. Birinci tapkır Farsil bilen mena 15 yaş çağında sıraşkan edik. İkinci tapkırın biz sıraştık Oktanış'ta. Olar kilgenler idi instituttan studentlar bilen bir grubu Oktanış'ta. Halk ağız icatta jiyar için karşıtsa. Men ko'rshi o'qituvchi opam bilan o'sha Basudan Beranga ketmana qaytamiz yo'lanayap. Men raykom komsomolda ishlayman. Shulay bo'lsam da yo'lanayap rayon litsendan uramından qaytam olib pishmoqda turarlar. Kelib jetdik, qoring birsida tanish yoshlar tug'il. Shu kelishib ketdik, ular yonidan kimlar ekan bu deb. Onu qaytib ishlarini olishtirdim-da men ketdim suvga, cheshmaga. Su aldım da qaytib kelem. Oktanışta trotuarlar toktadan solingan. Qaytib jetdim bizning yanına xatli. Ondan ortimdan bir tovush eshitdim. Opasi, ortig'izdan ko'pmi qaytdim, aylanib da qaramadingiz. Suv ichirgingiz endi. Ichmasa deydi. Men aytam ish. Yo'q, men uyingizga kirib, shinakdan ichmayman, uyingizga kirib isham deydi. Shu aytib mening ortdan eshik oldina xatda kirdi, mening kvartira xoziyasi shunday olib chiqib suv ichdi bu. Suv ichdi-da men aytdim, "Esimgiz nechik?" deydi. Men aytdim, "Men esimni aytmayman." U videoma meni tanib ortimdan kelgan, men uni tanimadim degan vaqtda 15 yoshda ko'rgan yigit ekanini. Ondan ketib bordi endi bu kishi. Ko'p söyleme. Hozir tag'in birgina epizodni aytmay bo'lsam, agar yarali aytmayman. 63-yilda men komsomolda ishlagan, mezalada ishlay boshladim. Endi o'sha vaqtdan ishlayotib bitgandan so'ng menga putyovka berdilar bular ketib Podmoskova, Anikova degan yo'l yurtuna borgan. Mezalada samolyot bilan ishamiz, meni anim uzoqqa keldi. Shu vaqtda menga anki aytayim, bir qo'yda chiqqanim yo'q. Evlarimni qarab, "Yer qizim, isen sog' yurib qaytdi." Shunday sizlarni boraylik, mening qo'ldagi shimonlarni bir tortib olib kelib oldi-da, samolyotga o'tirib yigirdi. Hozir yangi aytayim, "Ey qizim, hozirgi evlarimni uxlatdim, ishga kelib qaytarsan endi sen." Yarın endi men tabi samolyotga kiraman, aytam, "Ko'rmina bu kishini." Hozir samolyotga kirganim mendan turdan chaqiradi. "Yara kelmanda mening yanga" deydi. Men onun yanına vardım da endi. Siz kimson siz aytay, isimni qo'yam bilasiz, tog'ini tuqqanim endi men uni. Shulay aytib, o'g'il aytdi, endi o'zining student ekanin, qayda o'qiganin. Ondan akum komsomolga meni olib putyovka olib, poyezdga o'tirtib jiberdi. Butani shulay aytib, bitti. No, bitti ko'p toshqalar bilangina. Shuncha ko'p yillar davrida biz o'zimizning mening barliqni ul bilaydi, onun barliqni men bilaydim. Biz seraklar bo'lsa da uchrashib turdik. Xabarlashib turdik endi. Ana bizning sof statusligimiz shulay bek ko'p yillar bo'yi unutilmisha bordi. Mana yozmish degan narsa Alloh taolo bor degan narsa bordir. Umr kellar o'zg'ash, umr kuzida mana bizni Xudoy birlashtirdi. Mana shulay davom etamiz. Mening so'zni Farsil Saxobovichning hurmat etgan eng yaqin do'sti, saboqdoshi, Tataristonning buyuk o'g'li, akademik, pedagogika fanlari doktori, professori, Tatar xalqining Tatar jamiyatchiligining eng ziyoli, eng ko'rnikli mashhur shaxsi, xalq ma'rifini olg'a itaruvchi kishilarning birisi, yaxshi do'st, g'ayla boshlig'i, yaxshi yetakchi, ko'p yillar davomida Tatar gumanitar davlat instituti rektori bo'lgan, hozirda shu institutda xizmat yo'lini davom etuvchi Rozal Abdullajonova Yusupovga ham onun jamoati Dilara xonimga so'zni berasiz. Farsilning imen tamırı bilen, kış kanatı, men dostlarım bilen kişilemin degan bir şehir yolları var.
Шуңа күрә Фарсил менә ярты гасыр буе үзенең дусларын югалтмыйча саклап, кадерләп, менә бу хисне, дуслык хисен саклап кала алган икән, бу бик зур шәхес дигән сүз. Фарсилне мин бу күркәм юбилей белән котлап, исәнлек, саулык, Венера ханым белән тигез, матур, тыныч тормышта яшәвен телим. Һәм мин Фарсилгә карата үземнең бер саклану хисемне белдермәкче булам. Тормыш юлында төрле авырлыклар килеп чыкса да, Фарсил сыгылмыйча, сынмыйча һәм кайбер ирләргә хас булмаган дип әйтимме, балаларына авырлык килгән вакытта аларны мин икесен истәклем инде, аякка бастыру өчен бөтен көчен, тырышлыгын куеп көрәшкән кеше. Чөнки гадәттә балалар авырганда иң беренче чиратта әни кеше йөгерә, чаба. Мин Фираяның хезмәтләрен киметергә теләмим, ләкин мин Фарсилнең дә балалары өчен шактый гына көрәшкәнен беләм. Шуңа күрә исәнлек, саулык, минем ирем Рүзәл белән шулай озак еллар дус булып яшәвебезгә мин дә горурланам, шатланам. Сүзне Рүзәлгә бирәм. Biz birinchi чиратта Фарсил белән рус сөзе йойды. Көрүшләр белән, сабакташлар бергә укыдык. Менә шунысы әһәмиятле. Без аны шуннан беләбез. Фарсилнең искиткеч зур уңышлары билгеле мәктәптән башлана, гаиләдән үк, ләкин университетта бергә укыганда салынгандыр дип уйлыйм. Шунда бик кызыклы анализ ясап утырабыз. Мин гадәттә бер кеше турында сөйләгәндә коллективны да искә алырга яратам, һәм бу чиратта һичшиксез кирәк тә. Менә карагыз, менә бу өстәл безнең группа, университетта укыган. Һәм мин һәр вакытта да горурланам, мактанам беренче чиратта үземнең дусларым белән. Шулай тиештер инде, шулай тиештер кирәк, шулай була да ул. Бу асыл безнең тормышыбыз шулай. Һәм башлыйбыз бераз читтәнрәк, менә карагыз, Равил безнең Равилне беләсез. Искиткеч егет, бөтен яктан да аны тәкъдим итеп торырга кирәк, мин аны белмәм, шу юк. Безнең горурлык һичшиксез. Татарстанның халык шагыйре. Дистәләп томы чыккан. Уман һәм Аллаһка шөкер без ярашканда һәр вакытта да без Равил дип килеп шатлашып, җитеп якын итеп сөйләшәбез. Менә шуннан да шатлык юк бит ул. Һәм менә сөйләп китсәң дә тагын берсе Шәрифҗан фәннәр кандидаты, бүлек мөдире хәзер эшләде, китаплар язган кеше, Ленар утыра каршыда, ул да фәннәр академиясында эшли, ул да фәннәр кандидаты. Күп китаплар язган, беренче әкиятче, Роза безнең белән укыды, шулай ук китап палатасы директоры булып эшләде. Ана икенче Роза, доцент безнең кафедрада мормуенча торып хезмәт итте, әлдә бергә эшлибез. Менә шундый монда барса югалар, флёр бар иде. Беразын ашыккандыр, чыгып киткәндер, фәннәр кандидаты, доктор. Кыскасы, һәм менә шулар арасында бик лайыклы, иң лайыклыларыннан дисәк, аерып әйтергә теләмим дә Фарсил. Менә шуның белән дә ул безгә кадерле. Билгеле, шагыйрь, балалар язучысы, башкасы да, олылар да, бакчачы да, бөтенсе сөйләнде, дөрес. Һәм кызык шунысы, без университетта укыганда, без аны комсомолда актив эшләүче, ут инде, ут егет шундый, бераз әтәчерәк егеттән, бу җитмәгән җире юк, кызларын да кочаклап ала, егетләр белән дә шәкәрләшеп ала, кыскасы менә янып торган егет шундай инде. Шундый егетләр дип торгандыр инде. Бергә дә укыдык, улар да Авыл хуҗалыгы институтында укып бергән, читтән торып. Бездә бишкә бетерде университетны. Журналист, шигырь яза, һәммә шулар радиога килеп кергән, эшли башлады. 5нче курсны битергәнче 4нче курстан соң. Һәм үз янына Ленарны чакырып алды. Тайхиевич менә Җамалдинов музыка редакциясендә эшләде күп еллар аннан соң.
Олар да мені шақырып алдылар. Біз индивидуаль планда оқып, үшіміз. Рауил Файзуллин да, мына Рауил да дүртіміз индивидуаль планда оқып шыққан едік. Şu айтып, үшіміз бір жолы, бірнеше жыл радиода іштедік. Одан соң телевидениеда тұрмыш бик жанлы көңілі барды. Одан соң ұшырашып, әр уақытта ертең өзіміздің оңшыларға шағылғанын дегенде, Ерда Мишель менің турында китаплар жазды, мақалалар, менің турында жазған түгіл үлгіруін айтамын да. Өзетіп, яқын етіп, керек болғандар көтерілге. Ауыр уақытларда қайшақтығы яқын достар шын татар шейткенде біздің яқты етелер. Күт тайдыра бақшылар, арқасын қоя бақшылар, ема шылай, шынды болады ол. Фарсел андай болмады, торлықлы болып қалды, ауыр уақытлар бар еді, мен біздің турында айтамын. Мына шындай мотор ғұмыр елесі бар бізді, торлықлы болып қалды, бізге қарата. Әм шыңа көре ең яқын досты деп өткенде мен барасына ойлап қойдым, өпкәлі көрмесін. Ең яқын достарынан бірісі, башқа егітлерді бар біз дос яшаймыз біз. Бәлки Фарсел білен көбірек, шолай тұрмышылай түркелде көбірек шырышабыз. Язу бойынша, китаплар бойынша, башқа іштер бойынша. Мен аның әлі кандидатлық диссертациясы яқлағанда болдым, бек шатланып бердік. Ондан соң докторлықта, қысқасы ішлер бір рухтарақ, бір бейленген. Мына финанс институтында сіз Шамил Махмудович бек айбат келуіңіз зорлаған институт директоры электро қазір аның бүтін сашу кеш қалды, есіміне өзгерді директор. Қасы құрмет етті көресің. Менің ендігіні тілеклерім жемағат Фарсел бек ұзақ деп мен ғадаттайды, бек ұзақ яшау өз мақсат түгіл, ұзақ яшасын яшайған қадыр. Ләкин сәлемет болып яшасын. Мына көкіреп, қазірге мұңаршы болған қадар, қазірге кебек ижад етіп, бүтін республика халқын шалтландырып, бақшашыда, шағирда, журналисті, һәм башқада өзінің ғайласын, ұлыларын, һәм біздің біләнді мүмкін болғанша ешірақ ұшырашыра керек, ұлағаш, қартайғаш, шырамайсын екен, керек те керек ол. Біз достар болсақ та, яқын достар болсақ та, тұрмыш қылай, тұрмыш баса, керегірек ұшырашабыз, ешірақ керек. Мен өзім айтам, ол да өзі хабарлашып тұрабыз, ашып тұрғанна мүмкін әлі. Мына шындай тілек білдірем Фарсел. Мүмкін болғанша, мына шушы біздің енді көп бір топ қалмайбыз зор группадан. Сізге сәлемәтлік тілейм келген туғандарына, достарына, зорлап келгенсіз барыңызда сіздің ашырашуға шат. Әр түрлі ізгі тілектер мың яша һәм таза яша Фарсел. Bütün tileklerde amin деген сәгатке туры келсін. Қарт аюлары жүрсін орманында, ойламасын сізге келерге, 75-лігіне түгіл 100 яшілі де yazсын көрерге деп бақаларını көтеріп қоямызын жемеғат. Asıl gerek hemen жемеғаты Роза ханымға сөз берсеңіз бек шат бол едік дегенler. Міне әрігіне біз Rüstem Sıvız'ın beklerin, sözlerin tınladık. Birine yalnız sözde eğitmedi. Başta dursun. Çok uyalan. Gelecekte de nasıl eğitkenler yaxşı yakların her vakit devam etsin. Benim bilen sizge uzak, sağ selamet, bir-birisini iktibarın hem ihtiramın kazanıp yaşarga nasip etsin. Köpünü vergendir Xuday, şulay yaşayıp. Mına men oylap duram da Farsil bek köp işleyen kişi. Onlarga anın köp işlerge ıntıluu kerek birinde. Olay işleyip men buna Farsil kebek buldura bağlanmamı değil, bağlanmama gerek işine başta oylap. Şuna göre sen bizning gruppada eng mavalis kishilarni birisi.
Bütün grupta bizden geçen 7 doktor. Yarası anam yerinde. Biz buna elek eyleleri kapayısız şarında. Sekreter كان секретарь членов. Все равные, но среди равных первыми. Шушы группада сен среди равных біріншілерден. Ел башқатын мойынды, ел айтқан сөздер бүтін істедірі символлар белгілі, оларға қол қоясы. Ondan sonra начальство aytgan so'zlarga diriz, onsilarda qo'l qo'yasi. Ondan so'ng ertaga o'qilmasa da dushanba kuni aytashak olanlar so'ng nishlab mening so'zimni durustlamading deb. Olay deb aytib turgan odati yo'q o'zi. Yo'q aytmagan bo'lsin. Umuman bunda barımızda o'z otag'izgina shit deb aytdi deb birov. Şunun gibi bularning gruppasi, bizning gruppa deb söylesheler indilar. Men endi hozir 50 yil bo'yina gruppachiligimni aylandim. Bu endi o'zi shimlab turib qaraganda men ozgina ikkinchiroq gruppa potokgina shu bir edi endi bizning o'zi. Lekin menim aytasim kelgan bu gruppa bilan men shu qadar endi hozir ishine kirib ketdim. Bu men ularning boshqa gruppa ekanligini sezmay boshladim bu endi hozir ularga sezsa mening boshqa gruppa ekanligimni. Rahmat Alloh bo'lsin sizga. Farsil turunda narsalar aytgan bular. Şehit aytdi, Rıza aytdi, diğeri aytdi, bik motor aytdilar. Bu bütün kishi aytganini qabatlarim endi o'zi. Mening qaysi yoqqa ixtibor etasim keladi. Jamoat mana bizning shu yoq bor. Biz o'zimizgina tug'il, bizning bolalarimiz da, bizning borimizni da biladi. Mana bir qiziq ko'rinish, ertan televizordan kim bo'lsa da chiqish yasay boshlaydi. Hozir Rıza'la siyragrek chiqish yasay, endi elektr shog'imda chiqish yasay boshlasa. Ana, Rıza bo'lishanda. Nishon o'tirasың endi, farsiyaga bitinganda. Nishon qaramaysan. Ana falan narsalarga kelyapti. Mana aytasim kelib, bolalarimiz, ular endi hozir o'zlarida bola onalari, otalari, lekin ular mana bizning yashashlarimizni, bizning do'stlarimizni, bizning sharafdoshlarimizni, saboqdoshlarimizni bilib ko'rib, bizning ularni hurmat etganlarini sezib, ular o'zlariga hurmat etadilar ularni. Ularning kim ekanliklarini bilib yashaylar. Mana bu begaybat ko'rinish deb aytasim keladi menim. Chunki bu nashilbir degan narsa bor. Biz endi umrlik mangilik tug'il, umrlik bo'lar endi, mangilik tug'il. Mana shu bizden so'nggilar biznikilarni bilsalar, bizden qolgan mirosni ko'pdir darajada sezib bilib tursalar, biz mana bilishlar. Ham mana Farsilni, Ravilni, Rozalni, Linarni endi ansib ko'pdan nishin degan chaqimda Rıza qilishib ketdi. Ekiyatchi deb onun ekiyat jiyintiqlarini bizning bolalar o'qib o'sdilar, sizning bolalarimiz da o'qib o'sa turganlardir. Şuna göre mana bizning bu buğunni bizning bolalarimiz bilalar deb aytasim kerak. Mana pochtalarning podshasi u. Ota ekiyatchi. Mana shu yozmishni men bunda bo'lgan yoshlarga da tilaysim keladi. Bolalarınız sizning do'stlaringizning kim ekanligini bilsinlar edi-de, mana shulay qilib buğunlar orasida baylanish borliqqa kelsin edi. Sizning oilangizga g'ayrat to'garakligi, tinchlik, salomatlik, do'stlik, tatuvlik mana shu shunday to'garak istallar haqida ko'proq uchrashishga yazsin. Ilkisi turunda da unutmag'iz, kelajaginiz motor bo'lsin. Şulay gül do'st tatuvliqlaringizda aralashib birga shulay g'ayralar bilan baylanishlar uzilmayshi. Motor deb yasharga yazsin har kimga da. Bunda o'rnak olurlar, g'ayralar o'rnak olurlar. Ibratli g'ayralar bek ko'p do'stlar, shunga ko'ra bu majlisga kelgan qo'noqlar bilimizda bek baxtlidir. Çitlerge giderler, ülkene dağları bir bulsa da bulan ciğerini silen yarının, dostlarının kadrin bilip birge, ülkene dağları bir bulsa
çeşmeler yüreği millettiler. Kırkale dağları bir bulsa damni. Tuğan jirnin sigar yarının, dostlarının kadrin bilir. Kırkale dağları bir bulsa damni. Tuğan jirnin sigar yarının, dostlarının kadrin bilir. Çıkaş tuğayken yollar var. Sizin gönülden diller var. Bizde sarışınlar var. Kırkale dağları bir bulsa damni. Tuğan jirnin sigar yarının, dostlarının kadrin bilir. Kırkale dağları bir bulsa damni. Tuğan jirnin sigar yarının, Farsilabayının kadrin bilir. Kırkale dağları bir bulsa damni. Tuğan jirnin sigar yarının, dostlarının kadrin bilir. Kırkale dağları bir bulsa damni. Tuğan jirnin sigar yarının, dostlarının kadrin bilir. Tuğan jirnin sigar yarının, dostlarının kadrin bilir. Tuğan jirnin sigar yarının, dostlarının kadrin bilir. Rahmet. Hayır, bütün konaklarda indi bir kurganım şeysiz jırlarga esir boğayım o konaklar. Bir Urus bir Tatar toyuna varıp qaytkan da bundan soruyorlar eken. Nukak kolayıp Tatar edip. Ama yapsız kolay eken al deyip eken deyip. Nege olay degeç meclisinin başından ahırına kadar kudalegim deyip oradan gözler jırlar deyip eken. Şu an kule Kubalek diye jırdan bütün kişi de sözlerin bile şolay bir Kubalek'le jırlap alamaz mı birgeler parçalamayı. Ondan sonra yine devam ederiz. Ben koruyayım bunda Albert'ka koşulup bizden rahatlanıp jırlap oturalar. Kışını bildiğinde jırlısı kelgen kışını duyup durup olmuyor. Şu an buraya söz eytken vakitte de eğer de Xudoy Teala sizge şunday jırlap dalamtı bergen eken bayanışı bizden Loboy kino oynarga hazır rahatlanıp jırlap kutlayı alasız parçalamayı. Elimiz olmağaşı ki yine de jırlarımız şolay biter bir. Eyle Kubalek'ni bir jırlap alamız da ondan sonra indi tuğanlarga söz veririz. Tuğanlar hazırlanıp dururlar bergen mi? Kubalek güllergen bulsanı başlıyoruz. Ege'selim, bir kulağımı isterim bir başlayalım. Kubalek
Saylı bölge Alda bulur, şulay biter endi biz tuğanlarga söz biri gere. Elle kaydan izlemesin bakıt, soqlı bilü kerek bulganını, jir yüzünün bütün baylığı da oluştura almaz tuğanı deyler. En yakın tuğanlar singlisi, Farsilabının singlisi Hamdiye, Kiyevi Ruzel, Enileri Vasil, onun cemaati Gadile, Zülfbek, onun cemaati Feride, koyayken eligi tuğanlar bizden. Kadirli tuğanlar, dostlar, abinin dostları, hizmetdaşları, icatdaşları, bizim abimizni qadrlab, hurmatlab, bunda kelgan için barig'izga da eng birinchi rahmatimni bildirazim kelar. Abi, yaratgan qadrli abimiz, biz seni bugün ixlos ko'ngildan eski yubileying bilan tabriklaymiz. Senga bo'lgan rahmatlarimizni, ko'ngilda bo'lgan tilaklarimizni so'z bilangina aytib anlatib bitirib bo'lmaydi. Onlar alem gibi erkin hem şeksiz. Abi sen sabır, akıllı, batır, namuslu, hizmet süyüşen. Sonap gidip bitirip bu mitirganlar sendeki yokşı, matur ılık sıfatlarını. Onday abiler bik sirektir. Abi sen bizning için, bizning saklavşımız da, yaklavşımız da, Kengashimizda biz sening bilan bek qururlanamiz. Biz seni bek yaratamiz. Her vaqtda da seni biz bolalarga ham o'zimiz sendan her vaqtda o'rnak olib yashaymiz. Bog'chalarda qishlar so'yab to'ymay, qutlab seni tug'an kuningda, yer yuzidagi butun ezgiliklar sig'an sening ko'ngil turingga. Sen bizga, hammamizga yoqdi quyosh nurli oy kibik, baxit shodlik, salomatlik yo'ldosh bo'lsin senga umrlik. Abi bütün uy xiyollarım turmushga oshsin. Umring bo'yina unuqlaringning, bolalaringning, tuğanlaringning, do'stlaringning, xizmatdoshlaringning, ijoddoshlaringning hamda turmush ittashing Venera opaning baratik yoqdi ham jili qarashlarin, hurmat ham yaratuvlarin, ehtiromlarin tuyib yasharga nasib bo'lsin. Venera opay bilan shulay tegizlikda matur etib, bir-biringizni yaratib, hurmat etib, bir-biringizga orqaga orqa tirashib, qo'lga qo'l tutinishib, matur etib uzoq umrlar yasharga nasib bo'lsin. Sikeltesiz o'tsin, yurgan yo'ling, jili jillargina etsinlar. Her vaqtda borar yo'lingda oq chechaklargina o'ssinlar. Shuni da aytasim kelar. Biz Venera opamizni bek yaratamiz, ona biz bek rahmatlimiz. U bizning yaratgan abimizni shuning qadariga qadrlab, shuning qadari hurmat etib yashay. Bizning bolaların, tuğanlarını her vakitte de açık yüz bilen karşı ala, açık yüz bilen uzakta koşan varıp girsen de, onların yurtunda her vakitte de temli beliş hisleri anqıptıra. O bizning Venera opamizning yaratgan bludası. Biz onu bek yaratamiz, hurmat etamiz. Ulu abi sen, etisaman,
кеңеш табышларын қадірлі, сәлемәтлік білән, рахат кешігіп яша, 120 яшқа қадірлі. Біз сені абай бик яратабыз, біз сізні құрмет етеміз. Ақ бақытлар сізге, тыныштық yollarınızda güller gene olsunlar. Selametlik bulsa, uzun ömürde uzun bula, şatlık da bula, barsı da bula. Yaşarga hem sizge, tağın bir kat yaşarga. Şimdi o sürekli yana kaldırmadım mümkündür. Birinizge kaldırmak tutup saldı o. Kısılam degen. Farsal abi sana nık selametlik zor olmuşlar sana. Hem de bütün tilaklarını talep ettirdiğinde üretilgen iyi yoksa ona göre şekilde sizin taraftan. Sana tazalık, tanıştık. Bayma, Feride'ye vereyim mi? Feride. Ya, uzun bana indi senden. Farsal abi, seni Doğu Bayramı'ndan şekilde mutluyuz. Sana tazalık, selametlik tilep kalabız. Acılarına bit, mayı kadı, mayı fakat studi, senin Uzun Bayramı'nın onların efsane mindimin. Sana bir rahmetimiz dersin ki ne, biz küçükken yok, avludan gelgende, starşey abi olarak yürürken, sizge kirip sinaydık, sizin bizge de uğraşa kavrulganlarında, bizni her vakit hürmet etip, biz koyumaya alıp, okulanda yardım edip, bütün yaklap, bizni üstegen abi bulga, bir rahmet, sen soluk sana, müzik dileklerle kalırız. Bizning Yo'ldosh gazetinde 100ga yetdim, 100dan o'tdim degan sahifa bor. Farsal abi, mana sen 100ga yetsang edi. Yo'q, sen 100dan o'tding. Men seni kelib yozsam shu sahifaga. Men 75 bo'lgan vaqtda. Farsal abining partiyasi yo'q. Onun iki beti olma qilib yonib turadi. Chunki yo'q, kostyumasi taqmaydi. Chunki bitnada massaj yasaydi. Onu qarab turgan kerak. Biz ani ko'rganimiz bor, shunday qiziq bo'ldi. Massajning do'llari. Ana kim bildirgan edi. Farsal abi shunday sen yigitlar kabi keldi. Institutda qizlar quchoqlab yurganligida ko'rganimiz bor. Shular bilan sen partiyamisan ular bilan. Hamanda shulay yashar dardi bilan yon, ijodda yon. Biz seni bek yaratamiz, bizning yaratuv sen atog'ida kuch bersin. Xudoy taolo sog'likdan, salomatlikdan ayirmasin, tezlikda partiyamiz yarapa bilan. Qodiydim yerga temirga kerak. Aha, bir aylanib kelarga. Mana qo'yaman bundan bir qilib. Tezroq kerak endi nima? Farsal abi, xatirlaysizmi? Balagay vaqtda mototsiklni shulay qog'ozi o'ynaydi. Diyeyim. Şimdi buradan Bayram bilan seni tebrik ederiz. Biz ko'p siylaşmamız, biz коротко все говорим и быстро все делаем. Прощалma eder. Biz seni bek yaratабыз. Твои сыновья, твои внуки, внучата. От всей души желаем тебе счастья, здоровья. Главное здоровье в этой жизни. Без здоровья ничего уже и не нужно бывает потом. Живи долго, счастливо, красиво. Хорошо, что тебя Венера встретила. Она очень тебя поддержит в этой жизни. Надежная опора и помощь тебе. Так что всего тебе наилучшего в этой жизни. Қадірлі дәуеде. Шынақта біз сені бек қоты яратабыз. Саған ең бірінші сәлемәтлік тілейміз. Саған бекзу рахмет. Сен әйбәт өрнәк енді бізге сен. Нешік сен өстен, нешік сен ішлейсің, сен сенің сенің целеустремленность бізге бек әйбәт өрнәк,
сен бізге көрсетесің, нешек болайын, нешек то, что реально сделать. Ебді сенің бик қата яратабы. Сән бик зор рахмет сен бізге көрсетесің. Қай вақытта сен бізге советлар беріп болушасың. Қайсы вақытта қазір енді бесем болушабыз. Сен бұған үшін бик зор рахмет. Рахмет, что именно сен біздің өйдейік. Қалай біз сказали? Давайте, біз ішіне бек арадамыз. Желаем тебе большого счастья, здоровья, живи долго, радуйся до нас. И мы тебя, да. Anamlar şuldayım anım sizlere eyteler eken demek ömür boşqa o'tmagan degan sizini farselabı. Olarning iyiligini ko'rib, olarning balalarını da suyarga nasib bo'lsin hali sizga shulay bit. Ham endi Farselabıning hozir g'aylasi zo'r. Shunga ko'ra tege eyteler biteller Tatar xalqында ikki yoqında tegiz ko'rib deb. Shunga ko'ra menim Venerabaning qizina ham onun g'aylasine so'zni berasim keladi. Tuban kamadan kelgan qo'noqlarni da tinglab olaylik do'stlar. Farselabıga olar bik zo'r tilaklari bilan ixlos yurakdan qo'noq bo'lib kelganlar. Venerabaning qizi Elvira, onun halal jibati Marad efendi ham qizi Renara. Shulay o'g'ildi kifoya bo'ladi. Farselabый самый красивый, замечательный, хороший, добрый, самый энергичный. Вот у нас есть реклама Энерджайзера, да, я считаю, что в этой рекламе Энерджайзера надо было снять Farselabый. Он успевает все. То есть он и в институте, и в огороде, и на работе, и дома. И столько в нем всегда энергии, всегда улыбается, всегда яркий, всегда очень жизненный, позитивный. Хочется, чтобы эту вот энергию сохранить ему на долгие-долгие годы, всегда, чтобы был вот именно таким ярким, счастливым, и всегда все было замечательно, крепкого здоровья. Sen senin doğum günün bilen tilep nerseyden. Siz bana Venera bilen, singlim bilen 5-nji oturasınız. Men sizge 5-nji mertebe qonoqqa keldim. Yaptı şuraya bilen konuşalasınız. Sizler benim şunun şartı düzeyden. Şunun şartı siz menga yoqdun. Rahmet sizge. Pek zo'r rahmet. 8 yaşlarga yo'sin yuribdim. Qo'yli hasrat ko'rmishi, bolalar qo'yliqlari ko'rmishi, shodliqli yillargina yaratdim. İcad işinizde inşallah yukarırak büyüklüklerge minerge nasip et. Niyetlegen yazırga koygan içilerin büyük köp biteri. Şularını yazıp bitirgeli bir 120 yılda jetmey turgandim. Selametlik bilsin Allah Teala. Kuruştoy selametlik, tegizlik bilen koygusuz hasretsiz yarabbim bir-biringizni anglap, sağır bulup. Tuğanlarınız, dostlarınızın yumuşak qarashlarini tıyıp, icad dostlarınızın yumuşak qarashlarini tıyıp, yardımlarını tıyıp, unuklarınızın, bolalarınızın ko'nib uzoq yillar yasharga nasib etsin Alloh taolo. Rahmat, bek zo'r rahmat. Салябы, с юбилеем вас. Сегодня у вас тройной праздник, юбилей, первый день лета, день защиты детей. Дети вас все любят, у вас детей все становится больше и больше. Мы вас тоже любим, ценим. Самое главное здоровья. Hep selametle kızın ömür Sizlerle barımızda bilgençe indi bugün balalarını yaplap gününde dedik Farselabı'nın idi balalarga bağışlanan büyük köp şehirlere jiyintiklari var şuna göre bütünümüz söyleyimiz bakalarını tutup koyup da yubilerinin var eken elimizden ultağın türün bize oturuğun görüp durabız değil mi? Allah'a şükür hem onun şehirlerini siletip karaykalı bizine. Kanat sevip çık baran gibi fani dünya aşağı zenger kökke, kabat mengilikке, yıllar keş, ülkeler meneli, akkış bulup, şuşu güzellikke, aşık bulup sizin güzellikke. Birgine kat kilmez hadi canım, siz yaşayan şuşu yerlerge, dünya olup bakıt izlerine. Eğer şevke bulup kilse canım,
ашық мағзаны тергерге, шөккелер де керек жерлерге. Қанат жейіп чүп бұрам кібік, фани дүнге аша зәңгер көклер аша, келермін мен аққыш болып шушы güzellikке, ашық болып сіздің güzellikке. Әнилерге бағышланған, әнейме бағышланамыш. Қанатлар үстілер, әнейім мен кетем. Қойларға кетсәң де, қой тұлым, мен кетем. Мен кеттім, зотқа шыққанда әнейім. Уянды, қойыннар шыбырдап. Әнейім көңіле шекілі, япырақтар пышылдайып тыңдыма. Әй ұлым, кетмесін, қал енді азғына, япырақтар пышылдайып тыңдыма. Ираққа юл бұйы затта бардылар арышлар, башаклар шауында бір мың бар, сағыш бар. Әнейім көңіле шекілі, япыраққа башаклар пышылдайып тыңдыма. Әй ұлым, кетмесін, қал енді азғына, башаклар пышылдайып тыңдыма. Өзіміздің татар халқына, өзіміздің шешелерде яшәүче, Болгар шешімнен болған, өзіміздің халыққа бағышланған бір шекерін оқимын. Иділ ертім қат-қат шайқалғанда, себілген біз бүтін дүнияға, айрылышып ғұмыр өтер дейіп, ол шағында кімсің ойлаған. Бөлінгенне бүрелектіргенін түсінсек те сыңлап түсіндік. Yıllar ötken sayın tuğan yaptan ayı urmanına köşündük. Ayrılganını ayı taptağanın anlasak da sınlap anlaştık. Köpler canın saklap kalır için mankart bulup yerde jaylaştı. Ayı tavanına yapıştı. Bölüngenini börelektirdi, ayrılganını ayı taptadı. İzgi sokmaklarda bulduk tufrak, tufrakны ulen kapladı. Taptalsak da bir garurluk hissi yaşayalı köngül tülünde. Sınavlarda sınmaz vatanım var, al damata kibik kөгünde. Kır kazları kibik tizilişi, koyta tatar tuğan eline, köngül tüpkülleri tartanı. Kanı tarta izgi jirine. Yeter.